Posljednja priča s Miro pomazanja. Ovo je prejako, majke mi, brate, odličan si. Bog će ti platiti. Kralju! Priznaj svoje grehe, priznaj svoju blud. Pa ne bludim, brate. Ma to je slabo, to će pući za moje grijehe, čovječe. Koliko sam bludnila. Pokaj se, kurvo! Hvaljen Isus. Isto YouTube pare. Nego! Kad si... Gost, ne seri! Ko? Jebote, vidi ga ovaj! Gdje si mapio? Gost, onaj! Brate, snimam za YouTube, svaka čast, ovo će biti najbolji live. Da radi plovoša Radomora. Moli se. Igra se sa Kitom. Sa Kitom! Grešnica. Ti si kaj, ti si Prava car. grešnica. Najjači lik. Znači, idem da nastavim da izvodim ljude na pravi put. Isus te Bog neće jebi. Bog te jebi. Zašto se kriješ? Ukajan obraz ništa sakriti neće, a čisto naškoditi ne može. Ljubav i sreća. Kako to jednostavno zvuči? I jeste jednostavno. Treba samo prepoznati sebe i kroz sebe prepoznati druge. Kurvo, nisam znao da to u sebi ima tu auru. Ej, Čemu mogu zahvaliti ovako brutalno remećenje moj mentalnoj posjeti višim sferama? oprosti. Dobri neki bajevi, neka sekta, bre, si tačabrice. Uhvatiš iz jaja celu spermu, butaš, posle šetaš ulicom i na kvarno, ljudskaš, sisega, dumega. Dobar dan, draga prijateljice. Dobro večer. Svi smo mi slični pred večnim zbivanjem, stoga spoštujemo svoje sličnosti. Gospode. Uboli ste pravu reč. Dakle, vidim, odradili ste svoju domaći zadatak. Indijanac, pišem Ghostfaceovo evanđelje i to, kapiraš. Vreme za pokajanje. Sad si rekao koliko dugo snimaš? Pa kad je sveta i vijeka. Kako tebi nije vruće u tome? Zato što imam veru. Vijeke i vijekova, amin. Čili, brate. Kakav je to jezik bluda? Ja sam pastir duše. Dobar dan, pičko jedna. Ćao. Dobro večer, mlada dama. Znam tebe, ti si youtuber. Ja sam Ne, Bože si. i sluga. Pokazat se koji ti. Ja sam pokazao. Vidio lepo lice. O, savršeno lice. Vidio. Anđelska lepota. Kaje se kaže. Razumljivo. Opraštamo. Jer niko od nas nije ništa više do čovjek tek. Nađi se život, kupar. Molim? Molim? Sveti apostol Ghostface. Pala ti kapa, stavi kapu, nisi okej bez kape. Jebote. Gdje? Nema kape jebote. Pičku materiju. Ja ovo sedim na njoj jebote. Jebote koji teror. Ajde pričaj, dosta je zebanci. Pa šta da pričam? Ispovedi se. Danas sam tvoja lična ispovedanica. Be gone, bitch. Ajde da vic može. Kad raskinu momak i devojka cigani, šta kaže o njoj da ju teši? Bog ti pomogao. Ne, kaže, možemo dalje da budemo brat i sestra. Bludno. Zaista bludno. Ću biti u klipu. To će biti Božja volja. Po ljudi umrlo kad si ti zaradio toliki novac. Nemam reći. Nemam reći kako mišljenje imaš o meni. Kako si ti napravio takav zvuk, brate, da imaš takav glas? Brate, visoka tehnologija. Idi beži. Jebate kako sam seksi. Šta? Anđelske crte lica. Da. Da, ne. Ona Hrvatkica, ja je sreo, ali ozbiljno, bez ivanci je rekla,
ti si bre onaj iz klipa. Kaže, ja pa da, kaže, ja sam sad s njim u kontaktu, mi radimo sad zajedno. Šta radite bre? Sad mi to ne snima porniće, bolje bi bilo jedno. To su laži, to su notorne laži, brate. Nije se povezala ni na jedan način sa mnom. Vidiš, nisam znao, sad sam doživao prosvetljenje, brate. Svako bi danas da zna Ghostface, jebote. Ti se tuđim perijem, Ne, ozbiljno, bez jebanci. ako ti ne izustuješ notorne laži, ne znam koliko je verovati čoveku sa maskom. Jesi gledao ne znam. Petak 13. Jesam. Ima jedan vrlo zanimljiv citat. Ne znam tačno koji deo je bio. Kaže, čovjek sa maskom nikad nije prijateljski nastrojen.